Anwa chietro, anwa chietro. Anchini akwasi ne kum chietro. Echi ani ankuma saja ankuma sechre. Wasechre amwa ko sekum jama. Eja ne kum echi yi. Echi otu amema eja damrifa. Wanwa chietro. Anchi akwasi ne kum chietro. Echi ani ankuma saja ankuma sechre. Wasechre amwa ko sekum jama. Eja ne kum echi yi. Echi amema eja damrifa. Yanume Richiabo Edia na esi Asante Kofi Asimwa Atenteberi di ehini Otia na kadro Okoso okote na kadro aba Wantumi amma Onanka bonyine abono Na otu eje echampo Kofi Asihine Okwanche dusu a osi abrefwe Ena de shona yehunu baabi a kata chieda mi fadue die ni amane huno krochi amansa na de ade aye no no okro pa na waka amane mu ye owo beja hwan nie da mi fadue na otu aje champon aguna ma kontinire da mi fo ade ni dede Kofi Asman sori ai opanto asika na nanu mu sori Asini ekodi adontenfo amufra makom na nadia makọ komoni amuntumi nya mo hwi Kofi ase agibum Kofi ase mamu ahwiagu aka abutu odupantu tuo odonto kasia na nadia waje akokre otutu abrempo na nadia wabutuwe nana otu aje echampo bema bananti ye nana champo ma intanse yadon agrama hema se demi fadie Nana afian wa tosu mienu Kofi ase hema ahyedin nana antwipre kon tosu mienu Kofi ase abonten do hene se udi ni ja ho anie ne sebofo atu amnamono nana je bi kankanfo asomenya hene je bi kankanfo wo ya ajuo kwa je bi anomarenfo a wo fa na wo fa muso uja na waja sadie dia wase eye onyaduko aboni yam ne brimpo na akonu o twa na ni kwhwe no ani suo ba na akuroi Jebia ne mra ne sa asoso aso oman bo ajo wunua na to amanto a wantumi amohwemampo afamfrewi ofanto asika na na dia aweho ahye wonmen nanan matan konya ya mamushadie branch abua na dia ebua yi no men nana otuo eje echampo be maba damni fadue ni amane hunu Kofi Asman dia aweho bichi abo Kofi Asman yo we ya tampi huma we tintiman atintin sadwa brani atiate demnifa nana demnifa die bemena jeni amane hunu jeni yade ya ma adabrepa ampa owo de dom beko